Ну так, дякую. Дякую. Усіх вітаємо. День добрий. У нас... Дякую, великий дякую. Ось, у нас гутарки, дякую, що прийшли. Гэта Міхась. Гэта і Драк. Ось, я і Драк. У нас сьогодні новогодній, святочний. Ви зрозуміли, так? Так? Ви зрозуміли? Новогодній, святочний випуск. І у нас є подарунки. Міхась, який у тебе подарунок? Пачнем з майго. Гэта цішотка ад беларускай мастачкі Караліна Палякова. Караліна Полякова, мастачка беларуска. Цішотка «Маладосць». Я, покажи, усім бачно, що тут. Тут, ну добре, давай я открою, а ты расповедешь, что это. И ты расповеди крыху про Каролину Полякову. Кароліна Палякова. А яна сёння ў залі, здаецца. Кароліна, ты тут? Так. Каролина, вось вы глядите, что? Блин. Так, у нас такая тишотка. Тут это ты намалявала, так? Кароліна, гэта ты намалявала? Не. В Беларусі, карацей, шукала розныя лакацыі, каб фатаграфаваць і любіла пагутарыць, дарэчы, з такімі вось рознымі мужчынамі і думала, каго б сфатаграфаваць каля гэтага будынку. І ён проста падышоў і распавёў, што ён сам зрабіў сабе гэтыя татуіроўкі, гэтага будынку ўжо няма, таму калі хочаце панасіць на сабе гэтую історыю, то запрашаю. Гутарыць. З хлапцамі замаўляць у мяне футболкі. Дякую, гэта Кароліна Полякова. Я заўсёды думаю, як зрабіць, каб дзяўчыны за мной размаўлялі, трэба вось так хадзіць па гораду. Так, гэта адзін падарунак. Яшчэ у нас такі падарунак ёсць. Гэта Лего. Хто любіць Лего? Хто любіць офіс таксама? Вы любіце? Вось, у нас Лего офіс. Гэта будзе такі самы вялікі падарунак. Ну, а хто будзе гутарыць сёння? Ну вось. Ці ёсць у залі стваральнік офіса? І яшчэ усім вось мандарыны, бачыце? Так. Калі хто жадае, вы проста скажыце, я вам кіну мандарынка. Ну добра, я кіну 3 людзям, тому што 3 чалавекі папрасілі. Так, пачакайце. Так, ты кінь камусьці. Чаму я? Ну, тому що... Каму? Так. О, Михайло. Блин, гэта наш найлепшы госць за ўсе часы. Так. Хто глядзеў выпуск пра стасункі? Так, яшчэ ў мяне ёсць падарунак для Міхася і для мяне. Пачакайце. Не, ну гэта навагодні выпуск, таму вось я пайшоў і купіў. Вось гэта шапка белая Міхасю, таму што ён белы. Такі прикол. Окей. І я сабе таксама ўзяў, вось, мне. Таму што ў мяне велізарны чэляс. Я такое придумаў. Што для вас навагодняя атмасфера? Што вы глядзіце? Кіно, мабыць, нейкае? Ну, вы ведаеце, што ўсе глядзяць у Новы год? Людзі глядзяць там «Адзін дома» ў Новы год, «Крэпкі арэшак». Звісно. Так, ёсць? Ты глядзі. «Гаррі Поттера». Там до 22-го года «Іронію судьбы» глядзелі. Ну, до 22-го года глядзелі. Пасля 22-го года рэмейк. Ну, не, ну, а что вы хотите? Вы ведаете, что у «Иронии судьбы», ну, «Ирония судьбы», я на русской мою называю назву фильма, так, там полька. Барбара Брыльска. Вы ведаете, полька, таму гэта наше кино. Барбара Брыльска, яна полька, ну. Блин, у меня есть мара, ведаешь, ну, яна ж у Польшы жыве. Так. Просто неяк у навагоднюю ноч заваліцца, да я дадому і легче спаць. Дзе яна жыве? У Гданьску. А, ну... Я пробіваў. Ну, сапраўды. А хто-нибудь бачыў Барбару Брыльску, ну, кватэры? Не, мы спали. А вось тут, вось, мы зараз не баем тэлебачання наша, у нас нет вось гэтых навагодніх праектаў АНТ. Памятаеце іх? Памятаеце? А хто здымаўся? У мяне быў аднакласнік, які здымаўся ў навагоднім праекту АНТ. Я быў у 7 класе тады, і я так зайздросціў яму.
Ты вучыўся за заронкам? У кого было дзіўнае нейкае штось, вось як у іроніі судьбы, ці неяк нават больш дзіўна, крынжова сустрэлі Новы год, так што вы такі, ну ніхуя себе. Кринжова до вас прийшла. Крынжова до нас прыйшлі? Што такое, што здарылася? Я наблюдаю зараз за собаком, у его тревожность. Мне сказали, главное, не говори с ним, не смотри на него. Встань, оденься, включи офис, дай вкусняшки из банки 5 штук. Давай я прочитаю, потому что не все чують, я прочитаю, что там. Чтобы сюда свести, мне дали вот указания, что робить. Тебе увогуле тут шмат указаний дали, я не ведаю, не пробач, тут як андроиду встать, одеться. Андроиды сярод нас. Чакай. Сказали собаку включить офис? Так. Собака глядить офис? Как гуки некие были, размок. О, я разумею. Третий сезон, вот там шмат серый. Блин, третий сезон, один з лепших. Ты уявляешь, як ахуее собака, коли ему подарить лего з офиса? И он будет там жить у этом офисе. Не, ну тут так и написано. Так, вось, у собаки тревожность. Вось инструкция для вас, как вы глядели за собаком. Не говори с ним. Не смотри на него на русском. Чему вы на русском размовляете так? Встать, одеться, включить офис, дать вкусняшки из банки 5 штук. Закрыть его и по возможности тихо уйти. Якая порода? Это хаски? Что это? Нет, это белорусский кто-то. Белорусский корги это что? Это червоно-зеленый корги? Да. У меня так само белорусский корги. Называется дворняжка. Белорусский кокер? А есть такая марка? Есть такий тип собак? Зроблено в Беларусь. Есть, так? Ну, гэта значыць якасна. І пры гэтым не глядзець на яго і не гаварыць. То чаму табе 5 раз напісалі не глядзець на яго і не гаварыць? Это пасля кожнага дзеяння. Дзякуй вялікі. І што зараз з сабакам? Што ён робіць? А што будзе, калі ён будзе есці і ты будзеш глядзець на яго вось так? Не ведаю. Я не спрабавала, я пришла сюды. Дякую, што прыйшла. Дякую за гісторыю пра сабаку. Але ў нас гісторыі пра Новый год, я не разумею. Короче, у меня есть история с Новым годом связанная. У меня есть история про корпоратив, Так. на яким я выступал. И это был найгорший выступ у моем житті. Ну, И он был настолько дрэнны, что мяне ледзь не забрали ў міліцыю пасля яго. Это было 28 снежня 2017 года. Это было ў Брэсце. Я на той момант выступаў недзе менш за год со стендапом. И мяне, карацей, паклікалі, тэлефануе знаёмы вядоўца. А ў той дзень у Брэсце было вельмі дрэннае надвор'е. Там шмат снега, завіруха і як бы там транспартны калапс. І карацей, ён мне тэлефануе такі: «Міхась, у меня просто цяпер ідзе карпаратыў. І праз гэтае дрэннае надвор'е мае артысты не могуць даехаць там. Кажа, можаш ты просто цяпер прыехаць, выступіць 5 хвілін, ну, я тебе там заплачу $15. Я такі, блядь, сур'ёзна? Я кажу, ты хочаш, каб я паехаў в іншы канец горада, у такое надвор'е, дзеля $15, дыктуй адрас. Ну, типа, гэта Брэст, ну, типа, для меня гэта велізарныя грошы на той момант былі. І царів. Конец 2017-го. Ось. И, короче, я еду... А можно ты будешь слухать, и ты будешь запоминать? И он сказал... Пробач, я просто конфликты роблю, как бы всем было... Корпоратив проходил у ресторане гостиницы «Бух». Ну, берастейцы ведают, что это такое, это просто советское... Кто с Бреста? Кто... Ведаете это место, ведаете? Это гостиница, знаная с того, что она находится недалеко вокзалу, и никто там не затримуется, бо... А что? На во что в Бресте заставаться? Зараз чарги... Туди? Ні, зараз були чарги На мяжу, и тому люди там ночевали, так? Так заставаться там. Класс. Блин, это так смешно, что в Бресте застаются люди, как съехать. Это оригинальная ситуация. Для тых, хто там не быў,
просто опісаць. Гэта просто такая саўковы рэстаран у саўковай гасцініцы. Вось і ўсё такое. І гэта было ўжо такое падазрэнне, калі мяне паклікалі, што, в прынцыпе, наўрад ці там айцішнікі будуць свой карпаратыў праводзіць. Я, карацей, прыязджаю, мне сустракае вядоўца, такі: «Міхась, дзякуй, што прыйшоў. Вось там спявачка зараз на сцэне, ось она праз хвіліну сканчае сваю песню, і выходзіш ты». Я такі: «Ну окей, не праблема». І ён мне кажа: «Слухай, Міхась, толькі ёсць одна невялічкая просьба. Я ведаю, як ты жартуеш, я ведаю, што ў цябе жарты пра палітыку. Калі ласачка, не жартуй сёння пра Лукашэнку. Просто гэта карпаратыў супрацоўнікаў аддзелу крымінальнага вышуку ленінскага РАУ з горада Брэста. Калі ласка, не жартуй пра Лукашэнку». Я на той момант выступаў недзе менш за год, і у меня такіх добрых жартаў, ведаеш, такого добрага матэрыяла, які там можна было там распавесці, які заўсёды так працаваў, было ўсяго на хвілін 5, ведаеш. І недзе, і амаль усё пра Лукашэнку. І вельмі цяжка за одну хвіліну прыдумаць новага матэрыяла на 5 хвілін, ведаеш. І по-добраму трэба было просто адмовіцца выступаць у гэтай сітуацыі. Але мне прыйшла такая ідэя. Гэта бы ідэйна выглядала. Ты прыйшоў ужо за 15 баксаў выступаць. Я такі: «Ніводнага жарту пра Лукашенка. Я не выступаю». Ну так, я прынцыповы чалавек. Але я падумаў інакш. Я падумаў: якая будзе класная ідэя, які будзе такі дзерзкі ўчынак, калі я выйду перад супрацоўнікамі крымінальнага вышуку і буду жартаваць пра Лукашэнку. Гэта ж будзе такі рок-н-рол, я так і зрабіў. Карацей, я выходжу, там стол, сядзяць 40 мужикоў. У меня першы жарт быў штосьці там пра былую дзяўчыну, і для нейкага такого інтэрактыва я такі запытаўся іх там: «Похлопайте, у кого есть бывшие?» Сидят 40 мужиков, и никто не хлопае. Такая, видишь, гробовая тишиня. Распавядаю там нейкі жарт, не заходзіць, там нулевая реакцыя. Распавядаю яшчэ один жарт, таксама нулевая реакцыя. І тут падыходзіць час распавесці жарт, у якім фігуруе Лукашенко. Гэта мой стары жарт, я яго давно не распавядаю, ён мне цяпер не падабаецца, там па розных прычынах, тому што там ёсць трошкі сексізма, ёсць трошкі лукізма, тому што там пра Лукашенко. Але спецыяльна для вас я яго працытую пад вашы бурныя воплескі. Я выступаў па-руску, тады я працытую яго таксама па-руску, каб вы просто разумелі всю ситуацию. Жарт гучыць так. Букет на прокат. Видели такую фигню? Девушка, у которой нету парня, заказывает себе букет цветов, фотографируется с ним и выкладывает в Инстаграм. То есть девушка пытается создать иллюзию, что у нее якобы есть парень. Просто мы, парни, мы такой херню не страдаем. Если у нас нет девушки, мы не пытаемся создать иллюзию, что она у нас есть. И самый яркий пример среди нас – это Александр Григорьевич Лукашенко. Вот у него нет девушки, он не пытается создать иллюзию, что она у него есть. Единственная иллюзия, которую долгие годы пытается создать Александр Григорьевич Лукашенко, это то, что у него девушки вообще никогда не было. И когда его спрашивают: «Александр Григорьевич, откуда у вас Коленька?», он наверняка отвечает что-то в духе: «Шо вы доебались? Это не перший случай. Да-да, непорочное зачатие». Нават, я ведаю, жарт такі сабе, пародыя таксама, але нават цяпер хтосьці пасмяяўся. 28 снежня 2017 не смяяўся ніхто. Я упэўнены, што яны нават звар'яцелі ад узроўню сексізму. Што это такое? Як такое можна? 28 снежня 2017 года, і мы пакуль сексізмам займаемся. І я такі у гэтай цішыні стаю і такі думаю: окей. Далей працягваю там штосьці распавядаць свае жарты. І тут са стола падымаецца нейкі мужик. Як пазней аказалася, гэта быў начальнік аддзела крымінальнага вышуку, карацей, самы галоўны з іх. І ён жэстам кліча да сябе вядоўцу. Вядоўца ідзе да яго, і ён нахіляецца да вядоўцы, каб нешта яму сказаць на вушка. А я там, ведаеш, як і цяпер з мікрафонам, гукаўзмацняльная апаратура, і, ён штосьці кажа, а вядоўца яго не чуе праз мяне. І ён просто пачынае вядоўцу нешта крычаць на вуха. І праз тое, што ён крычыць, гэта чуюць усе госці, я чую, не чуе толькі вядоўца, бо аглох нахуй. Крычыць ён яму наступны тэкст, гэта цытата: «Передай этому ушастому уёбку,
Як я конкретно падкрэсліў усё. Я б зразумеў, про каб паговорыў. Так, гэта я, калі што. Калі хтосьці не здагадаўся, гэта пра мяне. Передай этому ушастому уёбку, что шутка про Лукашенко заебись. Але, на жаль, гэта быў не канец фразы, потому что он кажа: передай этому ушастому уёбку, что шутка про Лукашенко заебись, но если этот выблядок еще хотя бы один ебучий раз матернется, то бля буду, ночевать он будет не дома. А у нас у гостинице. І тут гучыць як бы мой фінальны жарт. Это мой стары жарт, ён мне цяпер не падабаецца, ну, ведаеш, там. Але спецыяльна для вас я яго працытую пад вашай бурныя воплескі. Жарт гучыць так. Никогда не даю деньги алкашам-попрошайкам, но недавно со мной произошел такой случай, ко мне подошел алкаш и попросил деньги на белорусском языке. Представляете? Подходит такой: молодой человек, вельмі выбачаюся, але такие жыццёвыя абставіны, так склалася, не хапае грошей на гарэлачку, дайте, калі ласашка, колькі можете. Знаете, сначала прихерел, потому что это было очень необычно, очень оригинально. А потом я зразумеў, наколькі у нас у беларусаў все ж таки прыгожая мілагучная мова. Бо калі я мужику сказал: мужик, калі ласашка, иди нахуй, ён нават не пакрыўдзіўся. Наадварот такі: малады чалавек, так прыемна пачуць матчыну мову. Дзякуй, што не забывайцеся на яе. Першы выпадак, калі паслаў чалавека нахуй, ён сказаў за гэта дзякуй. Так гэты жарт гучаў заўсёды. Да гэтага карпаратыву і пасля гэтага карпаратыву. Але на карпаратыве я яго распавядаю, і тут у меня ў працэсе даходзіць: блядь, ты распавядаеш жарт, смешная частка якога будуецца на нечаканым ужыванні мату, а цябе забаранілі мацярыцца. Я такі ў моманце. Бо я зразумеў, наколькі у нас прыгожая мілагучная мова, бо калі я мужику сказаў: мужик, ідзі адсюль, ён взяў і пайшоў адсюль. І ведаеце, я хіба таксама пайду адсюль, і просто пачынаю са сцэны выходзіць. А ведаеш, я перед тым, як сыходзіў, ну, звычайна нейкі там свой выступы заканчиваю словамі кшталту там: меня зовут Михась Ильин, на гэтым у меня все, вы цудоўная публіка. У той вечар я не казаў, як мяне завуць, ведаеш, на всялякі выпадак. Вядоўца вяртаецца да мікрафона і такі: ну, вось такі у нас у Брэсце гумарысты. Дарэчы, яго завуць Михась Ильин. Запомніце абавязкова. Нумар пашпарту такі. У гэтай гісторыі ёсць нечаканы працяг, вельмі нечаканы. Так. Я год таму гэту гісторыю распавядаў на стендапе ва Вроцлаве. І ведаеш, пасля канцэрту да мяне падходзіць дзяўчына адна і така кажа: я чула гэту гісторыю. Я такі: блядь, ну так бывае, мы комікі распавядаем адны і тыя ж гісторыі. Яна кажа: не, я гэтую гісторыю чула ад гэтага начальніка крымінальнага вышуку. Карацей, аказалася, што дзяўчына, яна сама з Брэста таксама, і яе бацькі сябруюць з гэтым мужиком, ён там пераказваў гэту гісторыю. І аказалася, гэта, дарэчы, вось цікавае навагодняе сканчэнне гэтай гісторыі. Так. Мужик у 2020 годзе звольніўся з органаў, прыкідаеш? Блин, вось так. Так што... Не, ну, таму што яго павысілі, ён зараз... Так, ён зараз працуе ў адміністрацыі прэзідэнта. Ну, у каго ёсць, мабыць, гісторыя з крыжовага карпаратыву, ці, ну, карпаратыў, на якім вы апынуліся нечакана? У кого-нибудь есть такое что-нибудь? Ну, ці ўвогуле вы працуеце? Это было інше. Так, мой Михайло, у тебе ўсё было. Дай беларусу таксама пагутарыць. Што ж такаш? Буде себе вечірці зустрів свого колишнього начальника. І як табе было комфортно? Поебаліся? Йому було менш комфортно. Йому було менш комфортно, але ти вже не працював на його, так? Я на нього не працював. Розповіді, калі ласка, ось тут про корпоративи новогодні не розмовляють, ці, ну, БДСМ вечеринки тут есть у Варшаві? Я тебе покличу. А? Не треба кличати. Я тільки на корпоративи хотів.
Не, выступить на БДСМ-вечеринке, ну, з задовольненням великим. Ну, тому що це цікаво, тому що я свою роль ведаю, там вийшов, розповів жарти, ну, і з пльоткою, дякую, з пльоткою. І зійшов, і все. А коли там прийти і удельничать, ось це криху, там, я покуль не такий, ну, розкритий чоловік, как бы, ну, там, я навіть один на один з людьми, там, ну, не розпранаюся, розумієте, тобто, я тільки у оденні стою, гляджу на людей, все, на чоловіка. Правда. Что за компромат на тебе? Так, скончили эту тему, так. Это неправда. Ти сказала історію, як ти жартуєш вдома. Ну, ну... Было такое. Ну, все, скончили. Так. Коли правильно віншаваць усіх по телефону? Ні. По телефону? Навошта? А не потрібно телефонувати і віншавати? Пробачте, это со мной зумеры размовляют? Или миллениал. Или кто это? Кто это? Ваш узрост, хутка! Так, пробачте. Есть градация, мне здається. Текстом пишеш тим, кого не любиш. Ну, тобі я не подобаю. Ну, ні, добре. Ти не пишем тим, хто не подобається. Після пишем текстом тим, хто, родним людям. Ну, такі непотрібні родні люди. Які так само не подобаються. Що? Які так само не Які так само не подобаються. Там після там кругляші, так, добре, градація велика. Так, кругляші ми досилаємо людям, які сябрам близьким, але не лепшим, так? Так? Правильно? Скільки людей називається, я стільки не мав. Пробачте. Не лепшим аудио, а лепшим кругляшей. Не лепшим аудио, так, не лепшим аудио, не просто аудио, а 4-хвилинне аудио. Тому що вони не лепші і не подобаються. І кругляші тим, хто більш-менш Причем аудио, видишь, там, сказал на 5 секунд, а все остальное ты просто до телека подвинес, записал Путина. Да, і пердеж. Обов'язково. Ну, Амаль то же самое. Амаль те ж саме, так. І, ну, ось, телефонуєш уже маті, там, любимому дяді, там, любимой тьоті, там, сестре, ні? Ну, маті. Маті? Маті? Тільки маті? Так. І татя. Коли є тата, дякую за удокладнення. Коли нема, не телефонуйте. Это тупо. Ну все, а ти кому телефонуєш, Михайло, розкажи. Ти не телефонуєш, не віншуєш з Новим годом. Ну там, як казали, в мене нема стільки людей. Нема? Нема. Нема, блін, ну... Не, ну комусь ти телефонуєш, що... Мамі. Маті тільки. Ось клас. Маті телефонувати, це класно. Я так само потелефоную. І своєї, і твоєї маті. Повіншую. Как больше людей телефоновали. У меня повсюль были родные на самой справе. И с кожними по-особному телефонували. У нас, наприклад, уже Новий год, і мені телефонує хтось з минулого году і каже, це з минулого я тебе телефоную. І я кажу, покинь мене минулое! Это такие, набудь доляри. Это белорусская парада. Телефонуємо тебе з минулого, так само з Мінську. Ввогуле, там новогодня атмосфера є чи ні? Ні. Есть? У когось це є? Ось завсёды у більшості нема увогуле новогодньої атмосфери. Я розумію, чому? Тому що ніхто так і не став новим чоловіком. Наприклад, є мети, які виконують люди, і наприкінці року отримується, що ні в одну мету ніхто не зробив. Це треба ставити реалістичні мерки. А у вас є такі? Отрастіть волоси. Ніхуя собі. Пробачте, Отрастить волосы, перемагши рак. Так. Я тоже подумал, что это такое, отрастить волосы, первая мета. Я думал, тут, ну, там, выучить мову некую, отрастить волосы. Реалістично. Ну, это реалістично отрастить, там, поехать у Стамбул, отрастить волосы, чи что?
Ці гэта маецца на ўвазе зрабіць больш... Так? Гэта мелі на ўвазе? Ну добра. Я у гэтым годзе ставіў сабе мэты. У гэтым годзе, упершыню ў сваім жыцці. І я выканаў амаль усе мэты свае. Хто-небудзь таксама выканаў свае мэты? Хто? Якія ў вас былі? Якія ў вас? Вы не размаўлялі пакуль. Якія ў вас? Скончыць універсітэт. Скончыць універсітэт. Гэта, ведаеш, за 4 гады мэта трэба... Не, бо я хочу размаўляць па-польску. Размаўляй. Я была на Беларусі. Так. У Беларусі. Дзякуй за пераклад, так. Калі хто не... Так. Dobra, kiedy byłam na Białorusi, to byłam na uczelni, ale nie skończyłam. Nie skończyłam? Nie skończyłam, wyjechałam do Polski i zostałam tutaj. No i chciałam już skończyć tutaj uczelnię. О, клас. Ведаеш, калі... Вось я ўсё зразумеў, і мне так падабаецца, калі я разумею. Часам, таму што мне кажуць штосьці па-польску, і я адразу такі, пан не мовіць. Пан не мовіць. Дзякуй. Пан разумець, але паны не разумеюць. І вы скончылі універсітэт ужо? Так. З добрым вынікам. З добрым вынікам. Клас, віншуем, давайте павіншуем. Чакай. Але важнае удакладненне. І хто вы цяпер па адукацыі? Я? Так. Мент. Не мент, я спадзяюся. Мемолог. Мемолог, вы мемолог! Вау! Вы мемолог! Чалавек, які робіць мемы! Я толькі нядаўна даведаўся, што ёсць мемы, каб я ведаў. Што ёсць такая праца мемолагі. Але я думаў, толькі хлопцы працуюць мемолагамі. Хто не ведае, хто такія мемолагі? Вы таксама не ведаеце. Мемолагі займаюцца жаночымі грудзямі. Што? Что? Почекайте, что не так? Что? Мамолог то врач. А мемолог это не... Так вы... Я менеджер. Вы менеджер мамолога? Я не зразумеў, то бок я не то я подумаў. Я подумал, что... Не белорусский. Михаил, калі ласка, не рабі гэта со мной. Так, почекайте, то бок ты не мемолог. Мамолог – это кто займається грудьми жінок. Я думав, гэта, добра, то бок ти... Груди, це не мем. Але мандаринку не Все, але ти скончила, ти хоч штосьці правдиво, я сказав, хоч штосьці було не хлуснёй. Ты ў Беларусі была калі-небудзь? Ти скончила університет, так? Блин, класс. И кто ты? Я не знаю. Менеджер. А что это, университет менеджеров? Класс, віншуем тебе. Классная мета. А у кого яшчэ мэта нейкая выканалася ў гэтым годзе? У гэтым годзе нейкая мэта? Не памерці. Клас, блин, мне падабаюцца такія мэты. Но год яшчэ не скончыўся, як бы ты... Вось ёсць людзі, у якіх наадварот мэта памерці ў гэтым годзе і не атрымліваецца ніяк. Кожны год ставіць мэту такую. Так, у мяне такая была, зрабіць гутарковае шоу. Мы зрабілі гутарковае шоу. Класна, гэта класна на самой справе. Выступаць у сваё задавальненне на любой мове. Гэта я таксама раблю. Гэта я не такая вялічкая мэта, але я напісаў. Так, атрымаць правы у мяне не было, я атрымаў. І спыніць цукаровы дыябет. У мяне пачыналася год з таго, што мне... Ва ўсім свеце? Так, ва ўсім свеце. Ва ўсім свеце. Я спыніў, так. Уся атрымалася. Дякую. І у мяне яшчэ была дадатковая мэта, мы з сябрамі, там дадатковы, вось, то, дзе мы зараз, мы клуб адкрыць хацелі, мы адкрыць хацелі яшчэ ў лютым, вось, і мы адкрылі клуб, што таксама класна. Михайло, як табе клуб? Ты памятаеш, мы былі ў іншым месцы, калі ты прыхадзіў на стасункі? Мені не сподобалось твій виступ тут в клубі, бо він був на руському. Але выступ быў цудоўны, так?
Жарти були непогані, але білоруською було б ще краще. Я не розумію, непогано, це, ну, ти можеш сказати, так. Непогані жарти. Ну, ти так само непогано розмовляєш. Ні, ну пробач, ну на білоруській мові я ще буде. Ти пам'ятаєш, я там сказав, що це тому, що мене спробували відмінити спробували на русській мові, тому це некий такий зворот був на русській, цей виступ, тому ось так. Ой, ведаєш що, я буду заусюди розмовляти на русській мові, поняв? Пробачте. Так, ось, і у мене ще була мета, яку я не зробив, це зробити так, щоб, ну, ось як я написав. А то, що він на русській мові розповідав жарти, ти нічого не сказав. Його стендапі не ходив. Ну, він зараз розповідав жарти на русській мові, ні в одного слова. Гэта была цитата мяне. А я смотрю, Драк, ти добрий друг. Я добрий друг, так. Я кругляші досилаю Михасю. Так, ось так само І я гэта не про Телеграм. Так, зрабіць так, каб адмяніла мяне нейкая група людзей. Пакуль гэтага не здарылася, на жаль. Але, ну, ёсць 2 тыдні ў мяне, каб мяне адмянілі. Ну, пакуль, калі у вас ёсць там меркаванне, ну, кого можна правакаваць, каб адмянілі. Будеш хвалити Хамас, я думаю, тебе швидко відмінять. Да. Ну, я гэта раблю ўсё жыццё. І... Ну, давайте разом. Хто за Ізраїль? Моя любимая гульня на любым мерапрыемстве. Так, і Хамас? Ну вось, я выканаў свае мэты, мне так падабаецца гэта, але ведаеце што, ну, крыху нават сумна, што гэта так проста. Паставіў мэты, выканаў, ну, неяк там... Постфактум ставил? У мяне ўсё задакументавана. 10 лютага у мяне ў суполцы, у Тэлеграме я гэта зрабіў і, ну, ўсё выканана. Пасля я толькі рэдагаваў. Ну тут было, добра, вось, Михайло, тут была мэта восенню паехаць у тур з праграмай на беларускай мове. А чаму не паехаў? Вось я табе скажу, не такі вялікі запыт, на жаль. Ну, сапраўды, то бок, усе пішуць, вось, напрыклад, нам усе пішуць пад гутаркамі ў Ютубе, усе пішуць, не спыняйцеся, вось так пішуць, не спыняйцеся, а праглядаў усё менш і менш. І хочацца ім сказаць, вы не спыняйцеся, гэта не мы не спыняйцеся, гэта вы не спыняйцеся. Украінцы што пішуць? Украінцы пішуць, о, спадабалася, а беларусы пішуць, не спыняйцеся. Разумееш? И я думаю, что, блядь, вы хотите от меня? Раней писали, гляджу, дякуй, что на мове. Зараз пишуть, о, на кшталт вийшла передача, якою гляджу не тільки тому, що на мові. Розумієте? То еволюція. В наступному годі, вау, смішно. Смішно. Я хочу сказать, як я придумалася на гэтым шоу. О, цікаво. Як я прийшла. З'явилася нова аплікація Threads. Блін, пробач, Threads, я так заєбався з рекламою Threads, заўсёды бачу, дзяўчына, закрыты аккаунт у Інстаграме, але Threads адкрытыя. І я нажимаю, я не думаю, что это Threads, я думаю, мабыць, гэта спасылка на іншую сторонку в Інстаграме, дзе ўсе фотаздымкі можна паглядзець. А гэта ёбаный Threads заўсёды, і там заўсёды скачайце, ну так, і што вы там у Threads? І я там лайкнула Михася колись. Михася. Так, і Михась почав мене обсервувати на Інстаграмі. Почекайте, так, ми гэта выражем. Михась, так. Чому? Закритий аккаунт. Но вот ён додався, как мене обсервувати. Я думаю, вау, Михась мене обсервує. І я почала глядіти, які ён рекламы там додає. Це реклами, гэтых виторок, я думаю, ну треба йти. Видите, що і я прийшла, а Михась на мене вже не підписав. Ах ты, Михась! Ах ты, чорт! Як ти думаєш, откуль сьогодні 90 чоловік у залі? Блин, классно. Ну что, на усіх людей треба, на усіх беларусаў подписаться, каб глядзелі? І особисто написала.
Я вам вот что скажу. Калі ёсць дыстанцыя паміж табой і гледачом, ён тебе, ну, там, на тебе глядзіць там неяк, ну, адэкватна. Ну, то бок, ты выступаеш, яму падабаецца. А калі ты гэтую дыстанцыю парушаеш, ён думае, што вы на раўных. Ну вот такое шоу стварылі, дзе мы на раўных тады. Ну, гэта, ну, шоу гэта адно. Там, а ў інстаграме мы не на раўных, прабачце. У інстаграме у мяне шмат падписчикаў, я працаваў. У віртуальным свеце мы не на раўных. У рэальным свеце, на жаль, мы пакуль на раўных. Ну, на жаль, в сэнсе, што ну, яны яшчэ не дацягнулі фінансавага, ведаеш, там... Не, на жаль, у сэнсе я б не хацеў увогуле з вамі ў адным пакоі быць. Не, гэта я жартую. Што яшчэ з'яўляецца часткай Новага года? Пра што мы не пагутарылі? Традыцыі. Што? Традыцыі? Каляда. Давайте спачатку пра каляды. Гэта ж беларуская тэма. І ў Украіне таксама ёсць каляды, так? Ну, колядки є. А, гэта на Раство робяць каляды? А в Азербайджані колядують? Нет. Чи ще схоже є? Якась схожа традиція? А? Може, якась схожа традиція є? Ну, дякую, што спыталі. У нас ёсць Навруз, такое свята. Навруз, гэта у марце мы... У марце, кажу. У сакавіку, дзякуй вялікі. Я сам ведаю. У сакавіку мы віншуем Навруз, гэта такое свята адраджэння ўсяго. Михайло, ты спытаў і не чуеш мяне? Ну, добра. Вось, свята такое адраджэння, як Новы год. І вось там, сапраўды, усім дарыць, ну, у нас там больш, там, усе прадукты дараць, там не цукеркі. Ну, усё, што заўгодна. Масло. Ну, усё, што заўгодна, адзін аднаму. Да, над свініну не, хопіць. Что за здейки? Ну, В козу в Молдове. в козу? О, я штосьці бачыў такое, ператвараюцца ў козу. Не перед... Це ти про свою колишню? Беларусі треба затоптати козла, О. наприклад. Каб ён у вас крос. Чтоб каб козёл у вас крос? Так, його спочатку треба затоптати. Каб козёл у вас крос? А ты ведаў такую традыцыю? Козла затоптать, каб у вас крос козёл? Ну, я ведаю падобнае, але там Ісус фігуруе. Вась, я таксама думаў, што хрысціянства пра іншае крыху. А распавядзіце, калі ласка, мне вельмі цікава. Ты переодеваешься в козу. Так, Идешь в дом, и там поешь колядки. И Цукерки. и А тебе- коза танцует, коза должна танцевать. А гэта сапраўдна, ці ты пераадзяваешься ў козу? Да. Пераапранаешься, і цябе павінны забіць, каб ты... Ну, правильно? Ну, Помирає, і ти, ну, і господари дають некие ласуночки, как вона воскресла. а, то бок вы вось так, вот, то бок вы прыходзіце, вы нокаеце ў дверцу, так, вам адчыняюць дзверы. І вы кажаце цукеркі, і такі, спачатку памрыце. Ці як? Ми кажемо, колядую, колбасу у хаті чую. Дайте козе колбасу, а то хату рознесу. Вау! І заходить губопік. Так, вельмі по-беларуску атрымліваецца. Пасля коза, ну, быццам бы помирає, кладеться на подлогу, і тоді господари повинні дати некие ласуночки, каб коза воскресла. Ну, на рожок-пирожок, наприклад. Ну, ти... На рожок-пирожок гэта таксама штосьці... З БДСМ На рожок, щось. Я так само думаю, на рожок-пирожок неяк так пошло гучить, так? На рожок-пирожок. Причому обидва слова так пошло гучають. І пирожок, і рожок. Ну, классные традиции. Цікаво, що я жив у Білорусі 20 годів, ні в одного разу это не бачив.
Ніводного не бачу. Мне падабаўся Новы год, тому што гэта было свята. Мусульманскія свята яны аб'ядноўваюць таксама, але для дзяцей там няма такіх падарункаў, ведаеш. Мне з першага дню шмат смс прыходзіць з Курбан байрамам цябе. І я як малы такі чалавек, хлопец, такі думаю, о, свята, Курбан байрам. І тата кажа, пойдзем. І я такі, о, пойдзем кудысь. І мы пайшлі, і там забілі сапраўды казу. Так, разумееце? На самой справе. І яна не воскресла. І не воскресла на самой справе, там просто і цукерак нават не было. Просто вярталіся дадому і нам пажарылі гэта мяса і ўсё. Разумееце? І вось Курбан байрам. Ну, класна. Ну, на самой справе класна, але цукерак не хапала. У кого цікавая гісторыя была з калядаваннем? То бок, напрыклад, вы прыйшлі, там зрабілі выгляд, што памерлі, а вам нічога не далі, і вы так і засталіся ляжаць увесь год. Я не веду, што гэта калядкі, але была гісторыя, я тады мешкаў у Шабанах, і хлопцу... Блин, як давно я не чуў слова шабаны. Это у нас район такі, блин, гэта клас. Так, так? Некія хлопцы таксама в масках прыйшлі, гаварылі, што памерці, таксама грошы требавалі. Я не веду, што гэта калядкі, ну добра, цудоўна. Гэта не гоп-стоп быў, потому что, ну, гэта шабаны. Гэта калядкі. Гэта не быў мельцыян, тут так кажуць. Гэта не гоп-стоп, гэта калядкі у нас былі тут. До нас додому часто приходили дети поколядовать, але лениво колядовали. Блин, ніхуя адзнака. Дзеці приходять. Дай нам цукерки, не? А, дай нам цукерки. Без козы. Нормально, ни вершиков, ни шишиков. У тебе шмат патрабаванняў, конечно. Такие здесь пришли, какие цукерки достали. Другие здесь пришли, какие цукерки достали. А за третьим разом już тады моя матка вернулася додому, а яна навчає музики в музикальній школі. І як ці діти починають співати, вона так, гармонію не тримає. Почався X-фактор. Так, докладні. Добре. Три пісеньки, ні, куди пішов, куди? Пришли додому, и она им заграла аккомпанемент, как вы слышали, где у них мототрофи. И дети такие, тетенька, можно мы до дома пойдем уже? да, дети навіть никаких цукерков не взяли по 20 минутах. Своим вопросу пришли. Ну, у вас, я б не прийшов до вас калядувати. Блін, ти ведаєш, відзначаєш якість каляд, маті там потребує капелі цудовно, що це? А тата ходить і телефонує усім з Новим годом, з Новим годом. У тебе є особисті традиції новогодні? Ну, слухай, раней у меня была традыцыя ў маёй сям'і, гэта, ведаеш, калі на гадзінніку 11:45, і все сидят, ведаеш, каля тэлевізора, так. То мы просто бралі, пераключалі Лукашенко. Але зараз мы ў Польшы, ведаеш, ну як бы тут няма беларускага тэлебачання, таму прыходзіцца спачатку яго ўключаць на Ютубе і адразу вырубаць. Я згадав традицію, до війни ми з товаришем 1 січня ходили бігати 10 кілометрів зранку. 10 кілометрів зранку, не глядячи на те, що було у ніч, так? Я не п'ю. Ти не п'єш увогуле? Так. І ви йшли 10 кілометрів зранку? Ну, бігали. Бігали, бля, ось это... От кого? Не, гэта класна, гэта павага. Не, гэта павага. У гэтым годзе так само будеш? Я ж кажу, що до війни було, цей товариш тепер в Штатах, я в Варшаві, а компанії не вистачає для такого. Але б ти бігав, каб компанія? Добре. Ну, ось гэта класная традыцыя. Вы чулі, так? Бегаць зранку 1 снежня, 1 студзеня, ну, 10 кілометрів. Давай разом побіжимо. Ну, я сапраўды прапанаваў сам на самой справе, але ў мяне я буду ў Стамбуле ў гэты час з сям'ёй. А што яшчэ? Хто яшчэ? Больш няма пытанняў, ты спытаеш што-нибудь. Задание на паперы подпалить и пепел в шампанское. І што, працуе? Я не памятаю. Не толькі пепел у шампанскім быў. Вось, мне таксама не... Я вось колькі жаданняў не пажадаў, не памятаю ніводнага.
Я памятаю, у дзяцінстве я заўсёды казаў, калі жадаў штосьці, там, я у дзяцінстве які чалавек быў, чтобы вы разумелі, святы чалавек, я жадаў, каб усіх усё было добра. І паглядзіце, што здарылася. Не шчыра было так. Я таксама штогод жадаў адно і тое ж, а ён все ніяк не памірае. Да, яшчэ застанецца табе кватэра, супакойся. Так, ну... Дзякуй, што вырашыў распавесці ў навагоднім выпуску. А так робят, так? А что я не так роблю? Це має бути косяк. Так. А чому не спинился? Я не хочу это в рот засовывать. Хочеш спалити? Мне здається, я в итоге раку знайшов. Пробачте. З'являється традиційний вечором 31-го спускати світоваку Новий год з декоративною версією. Так, я вже заблитав. Це якась хвороба. Что, так, я почув вот что. Ці з'являється традиція, ці гэта хвороба. Включай 10-часовую версию стекловаты. Включать 10-годинную версию и вот так вот на фоне этого святкаваць Новый год, так? Блин, а стекловатор это музыка? Новый год. Так, давайте разом, я не разумею, что за музыка. Давайте... А цяпер па-беларуску. Не, вось гэта ведаеце, блин, я не умею спевать. А вось для мяне Новый год гэта вось гэтая реклама с Рождеством. Модум, да! Блин. Мне вельмі падабаецца, як ахуел Михайло. Пробачте, ну это... Михайло, гэта наше дзяцінство, прабач. Але ведаеш што? Ніхто не ведае, што такое фірма Модум. Хто-нибудь ведае фірму Модум? Што яны робяць? А, гэта касметыка? А яны дагэтуль робяць касметыку? Бачила, зробили адвент, сильненький бокс колядный, где открываешь, закрываешь, это херня, как мне треба гэта. А дзе гэта знайсці можна? Ну, там где-то. Гэта беларуская кампанія, так? Так, што яшчэ апошняе, давайте што-нибудь, што варта сказаць пра Новы год? Тайны Санта. Тайны Санта, блин, такая хуйня. Так, пробачце. Мы на працы адмыслова зрабілі в Excel таблічку, дзе кожны супрацоўнік піша, што ён не хоча атрымаць на тайнага Санта. Так, У нас абмежаваны бюджэт, мы дамовіліся, што дорым нешта сімвалічнае, недзе там до 50 злотых. Ось. А што ты за 50 злотых можаш набыць? Хорошую настольную гру на українській мові можу продати. Михайло, давай, калі жадаеш, прорекламую, у тебе бізнес есть? Я якраз відкриваю магазин настільних ігор на українській мові. Я куплю. А есть... Усю краму? Я покупаю бізнес. Вельмі добра беларуская настольная гульня, я ніколі не, але яна такая з беларускіх мотивах. Типу, я ніколі не спрачаўся, якая згушчонка смачней. Это вельмі по-беларуску. Я ніколі не жыў не пры Лукашэнку. Хто в дитинстві шукав подарунки від батьків по дому? О! Так, что у вас есть смешная история есть про это? Есть дивная, можно не смешную, можно дивную. Я колісті знайшла подарунок і була, я не радувалася, а моя мама на мене написала. Блин, это яе подарунок был, так? Подарунок моей бабусі, і вона сказала так, бабушка прийде, буде тобі гэта выручаць, радуйся і не кажи, що ти гэта знайшла. А што гэта было? Велосипед. Блин, ну гэта вельмі складана захаваць.
І як, у тебе атрымалася зрабіць так, каб бабушка не заўважыла, што ты ведала, што будзе? Я вельмі рада. У мяне было некалькі пакояў у кватэры і некалькі тэлефонаў гарадскіх, ведаеце? Памятаеце, такая тэма была, калі бярэш трубку ў адным пакоі, у другім пакоі, то вы чуеце адзін аднаго. Сядзіць дзед і слухае. Ну вось, у мяне так, вы таксама так рабілі? То бок, типа, о, не толькі у мяне так было. Не, гэта... Зараз так Беларусі робить, там завжди хтось... Ёсць такое. Гэта беларускае, вось мы пачалі гэта з Новага году рабіць. Ну вось, мне маці казала, адкрываеш тэлефон, там Дед Мороз будзе чуць, што ты же хочаш. Разумееце? Ну вось, і я типа падымаю, і я сапраўды верыў, што так і працуе. І я чаму я верыў у Деда Мороза? Таму што я падымаў, казаў, я хачу фігурку Бэтмена. І праз 4 гадзіны у мяне была фігурка Бэтмена. Разумееце? Ну там тата пайшоў, купіў у магазине, прынёс. Разумееце? Вось так. Святы Миколай привез. Што? Так, я казаў, Святы Миколай. Он такой, я твой тата, ты долбоёб? Святы Миколай. Мы мусульмане. Мы мусульмане. Мы ездили в Прибалтику на Новый год. Вы ездили кожны раз? Да. І што там? І там даведаліся, што правільна казаць краіны Балтыі. Блин, ну... Не, а вось гэта я не разумею, гэта сапраўды так правильно казаць, з краіны Балтыі. Але вось давайте так, вось, ну, вось навукова паглядзім, прабачце. Вось такое пытанне, а яны Прыбалтыі? Яны Прыбалтыі, так скажы мне? Яны Прыбалтыі, гэтыя краіны? Я буду маўчаць. Не, ну ты скажы, фактычна, яны Прыбалтыі, ці не? Зараз ви вельмі моцно наближені до... Ад каго? Ад прыбалтыйцаў? Задание бути адмінним. Не, на самой справе я сам заўсёды кажу з краіны Балтыі, я уже блытаюсь у словах, у краіны Балтыі я кажу, але просто, ну, гэта не настолькі вялікая памылка, ці... Настолькі вялікая? Гэта хіба так само, як сказаць Беларусія. Ну і кажыце. Што, я кажу Беларусія, ўсё, што пытанне? Якія пытанні? Адмена? А грошы вам не вернуць, всё. Беларусія і з краіны Балтыкі. Блядь, я так забуду, як называецца. Ну, добра, я зразумеў. Мы праздновали Новый год, и в час ночи Чакай, а дзе вы праздновалі? в Минске. Правильно, краіны Балтыі. И каждый раз ездили в краины Балтии. И это было очень интересно, потому что, ну, подарки вы разбирались прямо в машине. Я помню, PlayStation получил, и все. И это просто 4 часа, пока мы едем. Там постоянно была игра, ночь сна, и, ну, очень интересно было. Блин, а что ты, в PlayStation гулял в машине? PSP був? Получил, нет, PSP. А, PSP, бля, это такая классная штука. Я так само атрымаў PSP. PSP гэта лепшая была прыстаўка. Нават дагэтуль лепей не придумали портативной прыстаўкі. Я пару годов тому PSP подаровала на Новый год было. Бля. Нашла второе, загрузила туда игольни и подаровала. И мы разошлись. Ну ты вось... Потому что ён хацеў Nintendo Switch. Ну, блин, класс. PSP так само, что с дзяцінства, и у меня так само с Новым годом злучано. А давайте шотку, ведаеш, кому подарок, мне здаецца? Дзяўчыне, на якую ты подписался и отписался. Якая... Да? Так? Давай, подарок. Калі ласка. Можете подойти, потому Так, что ось, там подойти. зі мною я не бачу. Подойдите, пожалуйста. Так, ну, так, не, ну... Потому что я не ведаю, куди йти. Ну, А, я ти не просто ведаєш? там темно. Михась не ведає, кому віддавати. Ось, дякую. Так. Вона сказала, можете не підписуватися. Бачиш, ти підписався, як поглядеть, і відписався. А я прийшла, поглядела, така, можете не підписуватися. А зараз давайте оберем, кому пойдзе Лего. Это Лего, история этого Лего. Я люблю офис, и я купил себе Лего 2 года тому.
І давайте оберемо кому. Михайло, у нас є претендент, кандидат, є ось дівчина, кандидат, ось хлопець, кандидат. Ось давайте 4 і достатково, добре? У меня такая идея была. Хто зробить самое такое класне пожадання на Новий год людям, ось хто тут, глядачам, які будуть глядіти, і вирішимо, хто отримає. Можна так? Чи це вам не подобається? Нормально, так? Класно? О. Так, хто хоче пожадання сказати? Хто хоче пожадання сказати? Що за... Ви давайте, все, ось вам. А у микрофон прям? Ну, так, лепей. Ну, ти не... Так, оттуль, так. Ну, пробачте, я криху егоцентрична, пожадаю, каб у світі у наступному годі не було ніяких тривожних, а тільки щасливі собаки. Каб я могла ходити на гутарки без гэтага всього. На кону Лего! Добре, я усім жадаю, каб вам подумайте, чого вам хочеться в новому року, каб вам гэтага так хацелася, щоб нават узяць і зробіць. Блин, мне подобается, давайте все скажем. Я жадаю гостиницы ў Брэсце, каб было як найвенцай, як найшмат людзей. А яшчэ, ну што, не блытаць мамолага і мемолага нікому. І нікому не адведаць мамолага з дрэннымі справамі. Вялікі дзякуй. Гэта ад драка, не ад мяне. Ад мяне шчыры дзякуй. Бажаю всім щастячка, здоров'ячка в новому році. Бажаю, щоб у вас були якісь нові пригоди, те, що вас надихає, і ви ще спробували щось нове. Наприклад, Ідрак сходив би на BDSM-паті. Хтось, може, ще щось нове спробував, не обов'язково зв'язано з сексом. Може, з настільними іграми. Наприклад, придбав якісь нові настільні ігри і пограв. А також, щоб пару диктаторів здохло в цьому світі. Отдаємо. Ну, Михайло, блин, ну мандарину. ти харизматичний, ти... Я фотографію запрошую в інстаграм-магазин, а ви підписуєтеся, полайкайте. Блин, ну, Михайло, я не куплю тебе настольную хуйню. Ну, потому что, ну что, ну ты... Ну, Я щоб досі побачили ціле Лео. Ты Всіх стараюсь. А який інстаграм у тебе? Граю.pay. Окей, я підпишуся під неї, відпишусь. Так, ты передавай. Так, Михайло, великий... Михайло. Михайло, это за увесь сезон... Блин, блин, мне так, вы же не сумуете, что вы Михайло отдали? Все добре? Все, класс. А я не вас питаю! Ну, добре. Усім велике дякую. Я вас усіх люблю за те, що ви увесь год ходили на мероприємства, на гутарки і увогуле у клуб, хто ходив. Приходьте ще, будемо раді вас бачити. І що ти ще скажеш? Живе Білорусь! І з Новим годом! Дякую, велике дякую. А можна? Ось, музику, так. Будь ласка. Блин, класс.